Adin ganyi sha suspend jong ba kabel walang bolong u emily jong no stain ba ko cukup poru we ni gane lam ka seng ka West Castle District Congress Committee meta ka singi kala yo ban shong ya ka jelang ka bakar pang dikit hot ka step committee banya pli jungmut kumno banang pen klan shu shu ya ka seng habor lightri ki block kita ki long ka no stain block motion block ba ka ram rai jengam hakan ni ka jelang ka bolong ru ka jelang ka bakar pang banya kran ka bide ba ka no stain block Congress Committee haka baka yeng kala yo ban thumbu jli no do ba Eric Carsentiu ku presiden ba sipor haka jaka jong ba Gabriel Walang uba bomanding nonglang presiden daga district congress committee West Castle district abekan bikila pathai khobo ru ong baka jeng thumbu jli kadi hadien baka yeng kala yo ya jeng pha na ka Mekhla Pradesh Congress Committee ba kamjuru na ka All India Congress Committee ba yaw ba Gabriel Walang a suspend no adu andro snem hagan jasngi ke yeng kala menjuru men pedang sobha yo ba JTS thongni MDC barem karam ra jerngam konsensi yo ke jeng terwa ban wan phai byang sakasem bat akan juk poru la thong yo ba 14 san lengkhoi kum general secretary ke district congress committee bon khmi ru ya ke motion road block congress committee nak liang jong ikum ka district congress committee man ta singi khat yo trik man taw nai ni khat ya ka ni ka isi jong ka district congress committee ban penlong ya kan ka district congress committee na ka benta ba nginyo ban penklan ya ka organisation habaro lai teli ki blok ka motion road karamrai bat kanong stone bat kerpang na ka benta kanong stone block congress committee manta kasngi ni da kajing yasnutu lang kajing mot ni layo bantung ad hoc presiden jong kanong stone BCC ya iba Eric Carsentiu to habau ba Gabriel udeu presiden jong kanong stone block tik ego pelong pi bat pin satung ba Eric siya kata kadai nomor kaktem keempat kut dehi ba Gabriel kumu presiden rehadin kini ki kendiat singi banak liang jong kanong stone kila syong kata ke meeting haka laitrik bat haka pratrik jong uneu benai kila syong ya kata ke meeting habis shop hall ketkum ke jingtip jong ina ke distrik bat Uba Gabriel ula ina ya kakam kum u presiden jongka blok kongres komiti jongka nong stone bat ula pak no ya kakot ban ina syaka distrik halur kata kanong rim ni saya bantung ya ba erikum u ad hoc presiden komud akan ni ka pratrik bala ba Gabriel pen convince kita ke meeting ga district kamdan DTB nah kalian yang ke district congress committee ya kan ni ka ba ulum hapo jong ka nong stone block hapo bishop hall ulum be ya kan nong stone BCC rena kalian ka jong ngikum ka district ni klem yo jingtip bat kamtam ya kalian ka jong akum u district presiden u klem ai information ban pentip eru embangan wan hakataka meeting to nalor kata ki ai pat ki we ki mat pi kren mentasi kimat ke bengi kren mentakasni kalong ba nilayo ban pediang ru ya we uri ramba ubade ex MDC jong karamrai konstituensi tau ba stom bat layo yak application ban wan rong biang hak parti bat kajing brok kawe kalau menjur ban pediang EU bat dak kawe kajing mod nilayo ru ban yakren nam tak organisation ban penplan yak parti bat nila thong ru kum u inshat ya uba 14 son lengkhoi kum u general secretary jongka district congress committee ban pa inshat ya ke motion road block congress committee kita kini kimat kijing yakun bat ngiliak renro ban puli
ya ka city ka ba na kaliang chong ka MPCC bat ka AICC ba kala pentip sangi ba ya iba kabriar walang kat kum bengyo i hak YouTube channel ba ila sya suspend hadu unrius nam kita kini kijing ya keren kijongi mene hak nika meeting gila peliang kumbakalo ya ka ka ba nak liang ka MPCC kala pentip bat nak liang AICC kala pentip